udashaka umumpeba ngo wankumbuye ndanakwandikiye ntunanyishure ngo uri mu kazi kenshi phone byarashitse zimwe ndiko ndayikoresha ariko sinokwigira nirengagiza byemereye yuko uri mu bandi ukaciza unyibwirisha ngo urankunda no muri message yo kunanira kunyishura oya ejo narakubwiye icyabiteye kandi nagusiguriye ndazi urabizi nje niho sigura meshi niho sigura indwi yose reka je nzokwereka icyo narimo oya reka kubobesha bandi mfise plan z'ukuntu urukundo rwacu ruzoza rurakura buke mu kuja kumvana oya iryo jambo nanajyanka mu matwi yanjye hano vanga nakuranye kujya nabikubwiye niko bimeze nibizigira bishye oya nabyanse bro uri ngaho bagiye no musi wariwo ko wambaye ukahubwo wewe vipi uyu musi nawo wibuka gira wegira ikiwa kata wibuka ntawo twavuganye wisha nari narabivuze abahungu ubu bikogasa kuno musi ivyo byo kuragira ubugari urabaye cyumvye bw'umarasha ne gutura musa cyumba ubugari none man ntimujya ubugari ntimujya iyi tariki ntayuze ubugari uyu munsi ntimujya uraza amapira aho arikara no musi ntawo arikarateka aho mucero ngana nkuku umuceri rako nambaye abe mani ubona kumotera ubugumye wo kumotera ntuza ko shana ava mbora apeti sha tugende reka gutsama basi mwebwe ni mugere mama mutajya no ubugari sha ubugari bwo tesha apeti twigiye mama yangu cyari kirofe ngo mubujye apeti yawe utera musha pirawo nabukozi biki ngo mubujye mani ngo mubujye na bugari kashanda ndabucumbe ntibona nakufungura buno bugari buno asha kunza rafise ndabutwika ndubumwe ndakurahiye egenda muhoba mama ngomaye mapirawo nyisi myishiza shatashiri meza vrema LAIDI yuno munsi wayibonye LAIDI uyu munsi vrema yari imeze neza ntambaye n'ibintu byari bipanze neza shize nawe kwera ubona nta kabikiwe yanyarukije kugira kugimicere vrema ujya arabizi reka indabizi y'amafunguro abizi tubadukaniye urya yise urya namba hari ikintu no kuje kinezereza urabona abayisilamu ikintu cyo gutumiranira burya ni ikintu ciza cyane ibintu ciza abayisilamu turakunda we nka urabona dukunda kubonana mugabo urabona ko twiyaranja basi ku LAIDI tugahura cyatugerageza tugahura kwera usanga nyine dufatiye gubuzi usanga umanya wo kurana bayimuga ku LAIDI mba twabiteguye ayene duhure kirasere twicare dusangire tuyage twibukanye nakakiranye dutera inkuru bavyo ibintu by'ubuzima urabona ko bitugora yaje dutunzwe n'ubuza kazi niho katukize urabona yise gusa naho mvuga ngo tuse turahura ngo ku LAIDI gusa burya ibintu si byiza byasaba tuze turapanga tuza turahora basi no mu yindi minsi rega ni byiza ubwisiramu twigisha imigenderanire myiza si byiza vrema twiyemeza turagerageza dushama kayiforo rero turabona na kesha panga kubona ku LAIDI gusa inshallah Allah dufashe inshallah tuza turagerageza tuza turatemberanira n'indi minsi isanzwe assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa salam karibuni karibu sana kweli
muri isanze me muba muri bashasha canke mwaje muva ahandi muba muri genzi bara wowe baziyisa uyu vraiment sindabazi mugo uyu munsi abikwiye yuko tubona abayisilamu bashasha biba bikwiye ko no munsi teze twadutegeza abo tutazi tukamenya basanga turi hamwe cyane cyane none isengesho rya misi yose muri sengera ahubwo she manzi mutuyangane nitwana bidondoye nitwa Hassan papa wanje ni Shehe Pierre Abdul twavuye ku musigiti wo kumushasha nta musigiti jewe nzi kumushasha mbwa nkikashobora kuba bawubatse muri iyi misi sindavyibaza dushobora kuba ata makuru dufise sindavyibaza vraiment ko wori nyatari sana nanje nitwa Amiri naje mva ku musigiti wa tera ugenda nkuko sinzi yuko muca mubona hariya niyo naje mva Shehe Amir ashiteze ngo vraiment ngo ni rishasha ni Amiri wa nkuko je nabivutse imva ku musigiti hariya aje impande y'ikaburimbi wafashe rino barabara aha Amiri Jane bari izina ryiza izina rishasha gusa Amiri mu bisanzwe twebwe tuzi yuko ari umuyobozi w'abayisilamu muri rusange gusa nawe ushobora gusanga ari umuyobozi yavuye kuri diocese ku musigiti mwabahungu mwe muratanguye kuncana mwe nimwe tubiri gusa nta kibazo naco bitwaye na papa nje twa Saidi karibu mwisange none muba mwasenze isengesho rya saa sita nka jena arikoze saa 4 umunsi ntabwo birahita wogenda udakoze isengesho none twebwe batwigisha yuko amasengesho ni 5 ku munsi mu Isilamu asenga amasengesho 5 ku munsi hari iryo basenga saa 11 z'agatondo sivyo hakaza irya saa 6:30 hakaza irya saa 9:30 hakaza irya saa 12 hakaca haza n'irya saa 1:30 none nubwo ko mvuze ngo mwasenze isengesho rya saa 1 iryo sengesho rirabaho canke ryo bari rishasha kuri mwe Bo erega birashoboka urashobora kuba ubona udafise akanya ka saa 6 gace je saa 1 cyane yuko uyu munsi twari ko batwigishije niko babigisha iyo nyigisho ni shasha ngorane gusa namwe muratera inkuru mu maboko rega turanezerewe umunsi wacu ntuzi ko ari umunsi wo gusangira na cyane agapirawo ikibazo si ipirawo ndazi bariko barayitaho nukuri gusangira nivyo vya mbere ubwo je mbona kurya tube turayindire nako gapirawo je mbona ko nobaha ibitabo tukaba turigishanya gake hari ikibazo mu gihe baba bariko baragira hari oya nta na kimwe reka n'ubundi idini ryacu kugira ntiturambirwe bikunze muco nabwira abanyarutse ahajya amasengesho baraduteye inzara isengesho rya saa 4 bamurasoma aho ndazi muzobona ko isengesho rya saa 4 ritabamo kantike kwe nari ibintu bijana nukuri yego ivuga neza iyi nkuru none mbega amasaha menga rero umuntu kuva mu gitondo aba yumva ibintu kumayitse umuntu ntuzi ko batwigisha ko indya zishushe mu Isilamu zitemewe nibyo batuzi ubwo abo sinzi ko batabizi
oya none ega hariho n'igihe kwa muganga naho umuntu bamubwira ati urarya utuntu dushushe cyane cyane nk'ubu tuba tumaze igihe dupfunze abayisilamu bene wacu nta kibazo basi namba mubona akanya ko bakabagora nta kibazo mwebwe muraza kugaruka saa 2 ndibaza biza kuba byatunganye kandi bimeze nk'ivyahoze byataye akuka mwe muratembera gatoya nta kibazo muragaruka aha ni wanyu kare muri isanze mwisangiye umuryango ahubwo rero nivyo mbo reka duce turababwira ntuze guhava ducererwa yindi sengesho tubanze tugende duce duca ku musigiti turaza kugaruka nta kintu no kwisanga kwashe tugaruka musigare abayisilamu bubu kare ngo dusigare ngora ono ukuntu ibi bitabo byabagoye gusoma ninge ndabera ni ibyarebye mbere bavuze ngo ni ibiki ngo ni nkuru indarira Papi. Batubwiye sangapi? Yo. ni saa 4 y'ijoro Batubwiye saa 2 tugeze saa 4. nyakoya naho ndakubwira akumva twari kuwurya kama cyari kintu numva n'itiro twari kuye Bege ntibaturoza. Kuntu baguma dutwenga. kabugari bwa mungu twari twaranye ko tutajya guhita turengera LAIDI ya kabiri kweri nta gipirawo Nizina ry'Imana jiba LAIDI ya gatatu mbinda byanga. urabona nyandikiriye itariki ngire mparure guhera uyu munsi kuyindi tariki nta n'umunota n'umwe uzokwigera undengabo Erega ureka ko no mwaka weza ari wampenza. oya wewe urafise imyako Oya. Je tutaramenyana je nama ndayijya sinzi. We sinzi ibintu waje untera. Cyumba jana mote kuntu na mota n'inkoko zayo haje yariho Mfi jaje na moteo urumva. Bige bitabo barampa ngo soma ibitabo. Nizajya Imana nta na kimwe nabona. Mungu nta kundi. kiro nico biti gihomba Je mbasubire ni iryambere nta kundi nzo mu mwaka uza nzobinda. pirawo sinoryama ntibyo kunda ndagiye hari gihe wosanga ndarose n'ahandi Uri je wa Mungu. oya ryama we